Kardom pini birta jikha pini prime time birta thandang pini lisami hombari kilingpi. Aprang si birtang tan pencepajir midam de aprang birtang kumpi arjikha. Changmini pioneer ni kokasar po picnic spot adong het harlong pharla long ke chitang apum kelong. Nilibarat siyam tuliram rong hanga phan kachoro ke pajir. Hiji so hawar to war ka vedara jograra tum kisungnang. Birtang kumpi arjupon igdere phi puthot birtang konpen chipajir midam sena. Sojeng henta constituency ke parlo rongmong ve hidi so hawar kache leng atowar kimemi de ajong rat atum kache leng kisung ke puna. Apong bot kilik apor ke asong tin rat chariat development aputhak rat aphan than kang bom bonsita lakha petroxy sojeng henta constituency ke parlo rongmong ve hidi so hawar kache leng atowar kahen nokti ka jok hidi so aratu penang an kisum chitong pon atheke seo kache lang jia phat awar saita ave hidi so ahawar pen rongmong ve an kache leng jia atowar ta non puan ta keklem patang ti pelang pulote komentu se patang ko bangso puthak hadak araratum penang an kaning repon vote ke pi bomlo seta hidi so arara phat kelang ke pang kreve ke ningduk pik puta berta rebdun long Rongmong ve pen berta pang dakpon dilip tokbi News.News Karbi ANGLONG. Lakha sirkep amreng constituency kaparlo jirikendeng police station kaparlo kokasarpo picnic spot adung het arlong pharla along inut pang thek abang phuphan ki chitang kilong pon Berta kilong na tengke amreng arong aratum ke thektam long pen tong sikot pen jirikendeng police station OC long kiteron aphan berta PC OC long kiteron seta adim an panledam sik ki chitang atpumate RP nang pangrum ponsi dipuan postmortem aphan pon lo pusi jirikendeng OC long kiteron ahin pen nang pachini don Kititang apum kilong ahot an ke jeans long pen lapen achoy ki air pusi pang thekpon lapen ki TRG kiding wajok apum kilong ahot an ke arab isaide lo puta na pachini don tu lapen ki ajerding pigachok amhar sitame pang thek an pin lo lapen ki vek aton arab ahematoma phansitame non puan ta chini ne lang pusi berta long don News Desk report News.News Karbi ANGLONG Niphai ke thomada porphainer ke pen KPLT CYA la pen KSA tum som thom chelam pet pen Karbi o pro phan heru rotpon Lakhain koira phonilip MSC constituency ke parlo phonglangso kalionia roy thako phisar phusar pen nangke jabo mason non oveki mia tumta phisar phusar angthon pen wangbomsi pachun thunangji pumathasi Karbi Student Association nilip aro pen ranglongpi Lapen Chingri Youth Association Maipu Dirsong Tokbi Lapen KPLT Dipu Manja Area Commander Provin Rongpi Song Thomas Song Chingrumsi Ok Pruasai Chengponlo Lapen Han Birik Ahiru Kerot Pang Chengponlo Song Thomas Song Ja Tumke Than Ponateke Han Birik Ahiru An Chesik Ponji Lapen Tractor Pensi Roypon Poputa Than Pon Lapen Kipru Ponji Adim Lake Akhoi Puta Khat Alom Pensi Rubo en Ponji Puta nang than pachini don lapen ke projea por ada por phainer kepen la sokar bi okipru ke pachun ponji aphan local MAC Povitro rongpia hin penta nang cherap cheto tun lokuta CYA songja jirsong tong bi pen nang pachini don nilipen birta pang dakpon Anilson rongphar News.News Karbi ANGLONG nilbarat lapen Karbi ANGLONG rat khanta non ke wangji tarik chokarni nilbaha warlong Karbi okpru matela fishing festival la so program ke klemponji la Karbi okpru la ke nilibalong la KPLT KSA PCYA chingrum pet pen la so program deng ponlo la sigi pruya dim bangke la kaliunia roy hiruna ke bo ya dim bangke la ke khoibota la primo horlong pensi nang bo po apor bangke bajina ke pensi hiru bang jo pon po
Kasi kado ka wela nili barat doana phansi tamme kebang pet pen isi ningarong ke cipi pen kebang pet ji phansi kado ka we phanta chini to kedam tangan in kana sontak taksi piningan in kan same Karbi ok pru hako pen da ki pitik tang do ko pot si pining le thot same ni tum nilip hawar along nilip CYA la pen KSA la pen kepelti song thom chelang pen si ni tum pining le thot same bang so Karbi ok pru ni tum pachun ponpo ki pru je adim na ke akhoi pota klam long pen si ni tum ju ponpo la pen pru ponpo la si nilip arlo along kedo rapet korting jur salar sarmar do ana tuma phan same nang li tum alira cham nang ki pidun pen nang ki chejeng dun jia phan nang ki dun jia phan la pen ningarong rapet nang ki pidun jia phan sinang li tum phan chun ri perfect lo la pen pining abang ke nang li tum oglong le de jila bang mathari pining ke nili tum ahiru ke thik ma si 10 ton hiru si thik pon lo la pen ki pasi jia tractor ni tum hum thom thik pon lo la pen ok le long le posita men nang li tum chikung abang ke nang tum hem che ponun e set an long ji ni tum lam chak ni pipon lo la pen ni tum bor ipon lo asi la pen nilip MBC po betorong pi sambe Karbi ok pru amen pen la pen Karbi ok pru aphan kaching hon pen alang li ni tum ayut aphan kaching hon pen alang li 20,000 alang ni tum aphan ang pi pon po la pen apa 0.4 ni tum aphan lam chak nang pi lo asi kado kawe stamela ipur sai tarika ni bangke nilip arado ani tum chesong pet pen tum ningarong chipilo nang ogri pon nang la pen long ta long pon ji la sinang li tum aphan ni tum song thom pen si chelang pen sinang li tum aphan than pachini lo la pen chuning ri lo an hen lo noni lo April 6 tarik morbarni warna por pen pru apor ke 8 o'clock pen loti hiru ki julo la pen ki phulo nani bang sirai kong sam namon oh nona mat ke CYA long kong chun bang si kem den bom lo Lakhain koira phone nilip MEC constituency ke parlo nilip block asai hempen kache koinot thengpi adolong ki jang thangpi CEM tuliram rong hang kaselam pi pon thupot kurwang thupajir pon kedam tang ningkan kwan me pen ni block asai hempen kachikoy not adolong aningkan ki ong par pik pen ajok ateng piki thupen jang thanglo labang so towar lake Karbi rengman chuparni sikacheleng borpung borlangso sarihuti warprok chongpha akhoi puta arniwang pharo amone lokacher liao sumar kedam kebang akisong kwane kachichak nang walam tim Karbi anglong kejabang aning kemi parpik CM tudiram long hang laso kisong alam arjulong sitong sikot pen dolong kikimji ahukum pisi inglong arat akisong ingdeng isike pajok ponlo lasi inglong arat CM tudiram long hangapan suri akardom la pening kang sam parpik akechero pajir pon Nilipen berdapang dakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Pini birtal ansi kanton pon iglong dumithak me kardom.